Bir adam aytat, koşnamın balası Mışıktın kişinekey baldarını maşinası menen debelip, enesinin gözünçe enesi kanday kaygırat eken, enesi kanday reaksiya beret eken dep, enesinin gözünçe Mışıktın kişinekey baldarını debele öldürdü deydi. Oşol bala 10 yıldan keyin deydi. Balalı olup, oşol balanın özünün baldarı göz astında başka maşına gelip debelip balдар oşol jerde öldü deydi. Oşonda uşul nerseni istedim deydi. Kema tedinu tudan. Qarız alğanday bir gün qarız beresin. Al ceza'u min cinsil amal. Senin cazan özünün kılgan işinin türünden bolat deydi. Oşonduktan aytarım, kimde kim ayalına çırqıratıp bala çakası menen sebepsiz taşlap ketken bolsa, bul dünyada ahiretten burun Allah Taala'nın adiletlülüğü anı jirgatıp koyup söz türde oşol görgön kaygını, oşol tatkan azapты söz türde görөт. Oşondo ele kayсы ayal bala çakasını çırqıratıp sebepsiz güyösünü taşlap, balasını taşlap, üybülönü taşlap ketken bolgon bolsa, Allah Taala'nın adiletlülüğü hiç kaçan uşul ayalды jirgatıp koyup. Bul dünyada dagın, ahirette dagın. Sözsüz türde azırkı mışıkты öldürgön, mışıkka ошол жануарга азап берген адамды азаптагандай, ошол адамдагын азабыны сөз түрдө татат. Ошондой эле кээ бирки үй бүлөлөрдү бузган адамдар чыркыратып ошол баланы, ошол үй бүлөдөгү жаш бөбөктөрдү жетим кылып, аялыны ар нерсеге, жаман нерсеге үндөп, күйөөсүнү жаман нерсеге үндөп, ошол алтындай болгон үй бүлөнү бузгандар дагы сөзсүз түрдө жазасын алат. Ошол убакта болбосо дагы балким 10 жылдан кийин, балким 20 жылдан кийин, балким өмүрүнүн акырында, балким Алла Таала ооруу менен жазалайт. Балким Алла Таала өзүнүн баласын ушундай үй бүлөсүз кылат. Демек, урматтуу бир туугандар, Алла Тааланын адилеттүүлүгү эч качан артта калбайт экен. Бир күн болсо бир күн ошол адамдын башына келет экен. Ошондуктан бирөөлөргө зулумдук кылбайлык. Алла Таалам баарыбызды өзүнүн сактоосунда сактасын, эч кимге зулумдук кылбай, бул дүйнөдө жүзү жарык болуп өтсүн деп Алла Тааладан сурайбыз.